Россия гвардиен амонба собыр уйрымызем шагуихра выдыр жулдулдардеш. Шавра жула шаржиннезем мінле кетсе елдеш. Көлен ешіне бұрнышланы бебірлех візем тыван жыржыва мінле хүделеші. Алексей Енейкин галазагдардать. Сувар мобильді ушкын пулдаруллада харсыр шаржиннезене бірлештерет. Пуринде пәрділлев, шыржыврилып кылы ғазы класы. Шаксалдаксем вара пурде ядарлы жар операциянже булна. Хыжы бірі вижі хутта. Унда илні ұсталыға аржинзем туптазақ тарашы. Перинатряд ОМОН Сувар ядарлы операциянже піріміш күнзенже худшынать. Халі кіжек калех шав операцияне берен каймалы, шавынбада паяны бір пожалба беме тренировка дума килдемір. Ку тренировка зене бір ернере икі тыват бір. Тадақта вайларақ хадерлензе ширепрех пулма. Перен ажизем бурде хадер командировка нагайма, таван жыржыва сыхлама, шамбада шиндерет бір. Шак числода мұқтавлысы мақсене чунбайыне нескелет. Россия гвардиен ядарлы ушкынезем яланақ паттырлық бабаларына. Халеде хыйзен умнеларына яваплыға тулын бұрнышлашы. Шак полигон расы махран шаржиннезем чупса бұрза тада пір вырындан тұшмана бемелі хынықтарыва тупташы. Кундай бір баян шырметрдан перебушлап бір күшсақ бұрап бірмалыла, сағырвыны метрдан, 70 метрдан. Ташман пыданы вырна шитсен, малыла перебушлап бір. Өзіне мүжіндезен тұқса тарны зем бұр. Кашнын виже македалік термеле, прер батрон, тәллік термеле берін. Ядарлы дыдым радимлегензем шара кайма хадыр булныне пожал пистолетран берзевы намар, ыты хадырленю ежебеде жирпледеші. Суварда да искры ушкын зинчи шаржиннезем Россия гвардиен шавражуледелне числы награды зене дивешні. Вол ешра тован шыржыву мінчи тава дивешле ешсемшін орден медальне илегенде болна. Халі візем шыржыву мінчи дивешне малалла числын бұрнышлашы. Чувашенгаларым вали Алексей Енейкин, Михаил Солин.